O Svetom Savi. Bio je mlad vladar i već vladao prostranstvima Kuma, a vladavine se odreče, tražeći lepotu duše i smislenost uma, jer mu je to bilo preče. Izazov težak, a zar viteško srce teškoća plaši i odluči Rastko, sin velikog župana, da se zamonaši. Na krstonosnom putu dobi monaško ime Sava na Svetoj gori. O tome je priča, njegove molitve bile su sa Bogom razgovori. A mirio je braću zavađenu, jer koga svađa dobru vodi. I borio se protiv sujeverja, jer sona strah i ne prohodi. I gradio je manastire, da se pravo slavi pravoslavlje. Gradio je škole, da srpsku decu znanje krasi. Govorio je kako se kuće grade i kako se čuva zdravlje. Ujedinio je srpske zemlje, da se narod od silnika lakše spasi. O tome se priča, o tome su živi glasi. Sveti Sava, učitelj plemenit, dao nam je putokaz za sva vremena i kad nađemo u duši, u mislima neku zlatnu nit, to je njegov trag, to nas je dotakla njegova ruka blagoslovena.